Yes, nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Ikaze makuru yagizwe kuri aya masaha rero reka nizere ko meze neza. Uyu munsi ni kuwa kane ni tariki 14 z'uko kwezi kwa gatano muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Njye nitwa Mukada nije muri studio za Ibendera TV rero munyemerere mbabwire ko ya makuru agezwe kuri aya masaha ku Ibendera TV araza gushingira ku ngingo z'ingenzi zitandukanye. Muri aya makuru raza kunyemerera nkubwire yuko butuvugana witwa Jean-Michel Samaru Konde ni perezida wa Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, arashinjwa kugambanira Tshisekedi. Ubutasi buravuga ko bwamaze kuvumbura amakuru. Ndaza kukubwira ibintu ushobora kumenya kuri iyi nkuru, ni inkuru ikomeye cyane. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe, haravugwa ibitero bikaze mu bice bituwe cyane nka Gakenke na Rugezi. Turaza kunyarukira turebera hamwe uko ibi bitero byagenze. Imirwano yongeye kubura muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi ba M23 bongeye gutana mu mitwe. Ikibazo cya yandege yo mu Burundi, havumbuwe ibyihishe inyuma yayo. Kugeza ubu ngubu biravugwa ko yamaze kugwatirizwa. Ninde wayigwatirije? Ese yo abiraza kumugwa amahoro. Intambara intabaza ku munyamakuru witwa Stéphane Shiso wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu amaze igihe afunzwe, ubuzima bwe bwifashe gute, aratabarizwa n'abande? Natwe hano ku Ibendera TV turaza kumutabariza. Muri Nigeria naho turaza kwerekeza tubabwire ko wahoze ari ministre yamaze gukatirwa igifungo cy'imyaka 75 yose. Arazira iki? Turaza kubirebera hamwe. Hanyuma abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 baraca amarenga yuko abagiye kugera ku iherezo yo korohera leta ya Kinshasa. Inshuti bakunze ba Ibendera TV, ibintu bikaba bikomeje gufata isura yo ku rwego rwo hejuru. Ngizo ingingo z'ingenzi tugiye rero kwanzikiraho cyakubakiraho muri aya makuru yo kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nizere ko meze neza. Niba umaze kugera hano nyemerere unkorere like, kuraze kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Nitwa Mukada, nguhaye ikaze. Mu kanya gatoya ndagaruka twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito, akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, wa hepatite A na hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe.
Alright, hanyuma rero ngo ufite ikibazo cy'abajura bakomereye nabi, ufite ikibazo cy'abarozi bakuzambiye, muganga Nzito yaje ari igisubizo. Kuri wowe rero ufite ibibazo bitandukanye, nta kindi kintu bigusaba usibye gufata telefone yawe ukamwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukamuhamagara kuri nimero ikurikira, n'akamenyetso ko guteranya 250 79 54 0999. Abantu mwakomeje kunyandikira mumbaza nimero ya muganga ngiyo nyisubiyemo, mumwandikire cyangwa mumuhamagare ubundi arabafasha. Nitwa Mukada, reka twihuse twinjire muri aya makuru rero ku Ibendera TV ku buryo burambuye n'amakuru yo muri aka kanya. Reka unyemerere sorry, nyemerera aya makuru rero tuyanzikire kuri iyi nkuru ikomeye cyane Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu butasi bwa leta ya Kinshasa aravuga ko hamaze kuvumburwa abatasi abayobozi bahangaha. Ese byifashe gute? Nyemerera nkubwire yuko ikigo gishinzwe ubutasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiratangaza ko cyamaze kubona amakuru akomeye kandi agaragaza yuko perezida wa Sena w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yaba ari mu mugambi w'ubugambanyi. Bakavuga yuko ngo bamaze kumufatana bimwe mu bimenyetso. Ndakubwira ko witwa Jean-Michel Samarukonde ni perezida wa Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo arashinjwa ubugambanyi mu mugambi ngo yabafatanyije n'uwo bavuze ko ari Joseph Kabila. Amakuru akomeje kuvugwa mu nzego za politiki n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko urwego rw'ubutasi rwatangiye gukurikiranira hafi ibikorwa bya perezida wa Sena Jean-Michel Samarukonde nyuma y'ibivugwa ko ngo yagiranye ibiganiro by'ibanga na Joseph Kabila Kabange wahoze ayobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwego rw'ubutasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero rukaba ngo rwatangiye kumukurikiranaho ngo bamushinja ko yabari mu mugambi wo kugambanira Tshisekedi na leta ya Kinshasa. Aya makuru yakwirakwiye hirya no hino Kinshasa ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe mu banyapolitike n'abasesenguzi batangiye kwibaza niba hari umugambi wa politike uri gutegurwa hagati y'aba bagabo bombi mu gihe igihugu kiri mu bibazo bikomeye by'umutekano n'ubwumvikane buke muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka hafi mu nzego z'umutekano Kinshasa aravuga ko ubutasi bwa Kongo bwatangiye kugenzura akantu ko kandi no gukurikirana amakuru yose ashobora kuba ngo afitanye isano n'iri huriro rivugwa hagati ya Samarukonde na Joseph Kabila. Hari abavuga ko ibyo biganiro ngo abishobora kuba bifitanye isano n'imyiteguro ya politiki y'ahazaza cyangwa ihuriro rishya rishobora guhindura ibintu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko uyu perezida wa Sena Samarukonde ngo hari ibimenyetso byagaragaje ko haba hari ibiganiro yagiranye na perezida wa ahoze ari ayobora Kongo Kinshasa ariwe Joseph Kabila. Amakuru ntago yigeze asobanura niba ari ubutumwa bugufi message cyangwa niba baravuganye kuri telefone, ariko bivugwa yuko ngo ubutasi bwamaze kuvumbura amakuru akomeye kandi ibanga hagati y'abagabo bombi, bityo ubu tuvugana ngo hamaze gutangizwa iperereza rikomeye cyane ririmo kugenda rikurikirana uyu mugabo perezida wa Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu nta makuru arambuye arashyirwa hanze yaba ku ruhande rwa leta cyangwa ku ruhande rw'izindi nzego, gusa kugeza ubu ngo ibijyanye n'iperereza byo byatangiye gukurikiranwa, aho rero ibi byateje urunturuntu rukomeye mu bayobozi
ndetse n'abakorana na Perezida Tshisekedi ndetse no mu nzego zimwegereye, aho byatangiye kuvuga yuko ngo hajemo uruntu n'icyoba mu bayobozi bakomeye. Bamwe batangiye kuvuga ko Sama Rukonde ashobora kuba ari gukorana n'uruhande rwa Joseph Kabila mu buryo bw'ibanga, abandi bakavuga yuko ibi ngo byaba ari ukumubeshyera. Gusa ibi bamwe bakaba babifashe nk'ubugambanyi, ariko abandi bakabyamaganira kure, bakavuga yuko n'ubundi ngo hakwiriye gutegerezwa icyo inzego zishinzwe umutekano zizageraho. Joseph Kabila Kabange amaze igihe agarukwaho cyane muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'igihe kinini acecetse. Hari abavuga ko akomeje kugira ijambo rikomeye mu nzego zimwe za gisirikare ndetse na politiki, no mu banyapolitiki bamwe bakomeye i Kinshasa, kandi ibi ngo bigatera ubwoba uruhande rwa Tshisekedi kubera yuko uyu mugabo ngo ibyo akora bikora mu ibanga no mu magambo make. Kuba izina rye yongeye kuvugwa mu biganiro bifitanye isano n'abayobozi bakuru b'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatumye benshi batangira gukeka ko hari ibintu bikomeye birimo gutegurwa inyuma y'amarido. Ku ruhande rwa Sama Rukonde nta tangazo arashyira ahagaragara ku bimuvugwaho byose, ndetse n'ibiro bya Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibaragira icyo batangaza kuri aya makuru akomeje kuvugisha benshi. Gusa bamwe mu bamushyigikiye baravuga ko ari ibihuha bya politike bigamije guharabika izina rye no kumushyira mu majwi mu gihe igihugu kiri mu mwuka mubi wa politike. Ibi byose biri kuba mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye birimo intambara mu burasirazuba bw'igihugu, kutumvikana hagati y'abanyapolitiki ndetse n'igitutu abaturage bakomeje gushyira ku buyobozi kubera ikibazo cy'umutekano muke. Mu gihe Joseph Kabila yari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Jean Michel Sama Rukonde yakoze imirimo itandukanye ikomeye muri leta no mu bigo bya leta. Bimwe mu byo yakoze twagarukaho hano, yabaye depite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yabaye minisitiri w'urubyiruko, siporo n'imyidagaduro hagati y'umwaka w'ibihumbi 2014 n'umwaka w'ibihumbi 2015 ku butegetsi bwa Joseph Kabila. Nyuma yaho yagizwe umuyobozi mukuru wa sosiyete ya leta ishinzwe amabuye y'agaciro ya Jekamine, imwe mu bigo bikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sama Rukonde yabarizwaga mu ruhande rwa politike rwashyigikiraga Joseph Kabila muri icyo gihe, cyane cyane binyuze mu ishyaka ya Avenir du Congo ryari mu ihuriro rya FCC ryari rishyigikiye Kabila. Nyuma nibwo yaje kwegera ubutegetsi bwa Tshisekedi, aza no kugirwa minisitiri w'intebe mbere yo kuba perezida wa Sena. Abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga baravuga ko niba koko aya makuru yaba ari ukuri, ashobora ngo gutuma habaho ubushyamirane bushya hagati ya Tshisekedi na Kabila, ibintu bishobora kongera guhungabanya politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe igihugu kiri mu bihe bikomeye cyane by'umutekano muke. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye hano ni kwibendera TV, ni munyemerere nongere mbibutse niba bamaze kugera hano nkorere like kuraza kuba ugize neza, igitekerezo cyawe ndacyakira, niba gihari ugiterekeho, hanyuma nge nitwa Umukada. Dukomeje n'aya makuru tuyerekeje mu yindi ngingo, ni munyemerere tumanuke muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe. Haravugwa ibitero bikaze mu bice bituwe cyane nka Gakenke na Rugezi. Abaturage
baherereye ahangaha baravuga ko ibi bitero byakoranwe ubugome n'ubunyamaswa bwo ku rwego rwo hejuru. Imirambo y'inzirakarengane ubu tuvugana ngo ni myinshi. Ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa riravugwaho kugaba ibitero bitandukanye byateguriwe hamwe mu bice bituwe cyane muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bitangazwa na Alliance Fleuve Congo 23 mu itangazo bashyize ahagaragara kuri uyu wa kane tariki 14 Gicurasi muri uyu mwaka guhera saa 12 za mu gitondo. Ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero simusiga byibasiye uturere dutuwe cyane twa Karingi, Gakenke, Bidegu na Rugezi ni muri Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Akaba ari ibitero byakoreshejwe ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo za abigabye hakoreshejwe inzira zo ku butaka, imbunda nini, drone za kamikaze mu kirere ndetse na drone za KT6 n'indege z'indwanyi za Sukhoi 25. ni ibitero byari bikomeye mu by'ukuri, kandi ibi bitero bikaba byabangamiye abaturage ku rwego rukomeye cyane, aho bivuga ko aha ngo hasigaye imirambo y'abaturage b'inzirakarengane benshi. Ku rundi ruhande, itangazo rya Alliance Fleuve Congo 23 rikomeza rivuga ko ubwo yashyirwaga ahagaragara mu masaa 6 indege za drone zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zari zikomeje kuzenguruka zigenzura uduce dutuwe cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu abangaba bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bavuga ko abagabye ibitero mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Kugeza ubu indege zitagira abadereva za CH4 zirimo zigaruka kandi zigenzura uduce dutuwe cyane twa Masisi, Rucuru na Karehe. Byumvikane ko muri Masisi na Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru, hanyuma Karehe ni muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu munsi rero nkubwiye yuko ibice byigaruriwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 byiriwe byugarijwe. Nago naba nkubeshye, kugeza ubu amakuru aravuga ko muri ibi bice byose byagabwemo intambara y'uyu munsi. Kugeza ubu abaturage b'inzirakarengane benshi bahasize ubuzima, abenshi imirambo yabo ngo yagiye twarwa nyuma kugira ngo n'ubundi ijyanwaho igomba kuruhukira. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ibi barabyamagana bivuye inyuma ku rwego rwo hejuru, bakavuga ko ibi ngibi bagiye kugera ku rwego rwo kuhagarika kubyihanganira. Kugeza ubu tuvugana, Alliance Fleuve Congo 23 imaze guca amarenga yuko ibi itagiye guhagarika kubyihangana. No kuvuga yaciye amarenga yo guhagarika ibyo korohera leta ya Kinshasa nyuma yuko ikomeje kugaba ibitero ku baturage b'inzirakarengane. Ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 rikaba rimaze gutangaza ko ritazakomeza kubahiriza agahenge mu gihe rundi ruhande rukarengaho umunsi ku wundi kandi rushyigikiwe n'abahuza bahisemo kubogamira ku ruhande rumwe. Ubu butumwa bwatanzwe n'umuyobozi wungirije Ubu butumwa bwatanzwe n'umuyobozi wungirije wa Alliance Fleuve Congo 23 ushinzwe politiki, diplomasi n'imiyoborere yitwa Bertrand Bisimwa, mu gihe ingabo za leta ya Congo zikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye byo muri komine Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo no mu bindi bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kugeza ubu amakuru
aravuga yuko abo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo ma 23 bavuga yuko ibi ari agasuzuguro kandi bikaba n'agasumburutso kubera yuko bongo barasabwa kubahiriza ibijyanye n'agahenge, ariko abo ku rundi ruhande bo ngo ibi birasa naho bitabareba ibintu Bwana Bertrand Bisimwa avuga yuko bagiye kurambirwa gukomeza kubyumva ndetse no gukomeza kubyubahiriza. Kugeza ubu Alliance Fleuve Congo ma 23 ikaba ivuga yuko ibingibi bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane kandi bikumvikana. Ibi bitero ngo birimo kugenda byibasira abaturage b'inzira karengane. Uyu mugabo Bwana Bertrand Bisimwa agarutse avuze ibingibi mu gihe n'ubundi ibi bitero bya drone zirimo KT6 ndege z'intambara za Sukhoi 25 n'ingabo zirwanira ku butaka bongeye kugaba ibitero mu bice bituwe birimo Karingi, Gakenke, Bidegu na Rugezi mu Minembwe. Na ibitero byabaye kuri uyu munsi guhera mu masa 12 za mu gitondo kuri uyu munsi bikageza no masaha ya kumanywa. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo ma 23 Bwana Lawrence Kanyuka yatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 14 Gicurasi muri uyu mwaka drone z'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo zo mu bwoko bwa CH4 zanyuze mu kirere cyo muri teritwari ya Masisi muri Rucuru na Karehe mu buryo bugaragara ko zari zigiye kugaba ibitero simusiga. Bwana Bertrand Bisimwa yatangaje ko ibitero by'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri Minembwe bigamije kurimbura ikinyabuzima cyose gihari kandi ko inzira karengane z'abaturage zakwiye imishwaro zitazi aho zahungira ngo ziharokokere. Uyu mugabo yagaragaje ko ibi bitero bimaze iminsi 2 bitesha agaciro ibyemezo Alliance Fleuve Congo ma 23 yagiye ifata mu minsi ya vuba bigamije kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze, ariko ko abahuza ntacyo bakora kuri ubu bushotoranyi. Yagize ati ntibyumvikana ko abahuza n'abatanga ubufasha mu biganiro bakomeje guceceka mu gihe Kinshasa ikomeza ubushotoranyi. Alliance Fleuve Congo ma 23 ntiyashobora kubahiriza amasezerano yonyine mu gihe urundi ruhande rutayubahiriza. Bwana Bisimwa yatangaje ko kuba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikomeje kugaba ibiterwa ngo na politiki abahuza bafashe yo kubogama, asobanura ko Alliance Fleuve Congo ma 23 izakora ibyo igomba gukora mu gihe ubushotoranyi bwakomeza. Tariki 7 agira ngo unyemerere unyumve neza. Tariki 7 Gicurasi muri uyu mwaka umuyobozi mukuru wa Alliance Fleuve Congo ma 23 Bwana Corneille Nangaa yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Marcos Rubio amugaragariza ko iri huriro ritishimiye uburyo iki gihugu kiri kubogamira byeruye kuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kandi kivuga ko gishaka amahoro mu karere. Bwana Nangaa yagaragaje ko amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Amerika yagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu kuboza mu mwaka ushize ari kimwe mu byo leta y'Kinshasa yifashisha kugira ngo ikingirwe ikibaba mu gihe ikomeje ubushotoranyi. Alliance Fleuve Congo ma 23 ikaba itangaza ko ibingibi itazakomeza kubyihanganira, ko ibi ari agasuzuguro n'agasumburutso itazakomeza kubahiriza mu gihe abandi bo abakomeje mu zindi gahunda. Shiti bakunzi ba Ibendera TV ndababwira yuko imirwano yongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Mu gihe tukiri muri iyi mirwano rero, mu gihe kandi tumaze kumva ko indege zanyuze mu bice bitandukanye, ni mu nyemerere noneho twerekeze no muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru
turebere hamwe uko ibintu byagenze, dore ko hano harimo kuvugwa izi ndege z'imirwano naho zahanyuze kandi ngo ntago zahaciye zitemberera gusa. Reka nkubwire yuko imirwano ikaze yongeye kubera muri Rucuro, aho abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 na Wazalendo bakozanyijeho aho barwaniye ahitwa Inyamirima. Umwuka mubi wongeye kuzamuka mu gace ka Nyamirima muri teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'imirwano ikomeye yadutse hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 n'imitwe ya Wazalendo, ibintu byateye ubwoba bukomeye mu baturage batuye muri ako karere. Amakuru aturuka muri Nyamirima aravuga ko amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje yumvikanye kuva mu gitondo cya kare kuri uyu munsi, nyuma y'uko abarwanyi ba Wazalendo bagabye ibitero ku birindiro bya Alliance Fleuve Congo 23 biri mu duce twegereye Nyamirima. Bamwe mu baturage bavuga ko ibikorwa byinshi byahise bihagarara, abantu abahunga amazu yabo, abandi bikingirana mu nzu, abandi berekeza mu bihuru no mu ntoki kubera gutinya kugongwa n'amasasu akabahitana. Hari amakuru avuga ko imirwano yabereye cyane mu gace ka Humure mu mudugudu uri hafi ya Nyamirima, aho impande zombi zahanganiye bikomeye cyane. Abaturage bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kuba aha muri Rucuru, cyane muri utu duce duherereye hafi y'aho Alliance Fleuve Congo 23 ifite ibirindiro bikomeye. Bamwe mu aba baturage rero baravuga ko buri gihe ngo iyo habayeho kugerageza kugaba ibitero ku birindiro bya Alliance Fleuve Congo 23, abaturage aribo bahita bahura n'ingaruka zirimo guhunga, kubura ibiribwa ndetse no guhagarika ibikorwa by'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Hari amakuru avuga ko nyuma y'iyi mirwano bamwe mu baturage bahungiye mu bice bifatwa nk'aho bitekanye kurushaho, mu gihe abandi bakomeje gutinya ko imirwano ishobora kongera kubatezaho ibibazo n'impfu zitandukanye. Iyi mirwano ije mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kurangwa n'intambara hagati ya Alliance Fleuve Congo 23, FARDC n'imitwe ya Wazalendo, ibintu bikomeje guteza ikibazo gikomeye cy'ubuhunzi n'umutekano muke muri Kivu y'Amajyaruguru. Abasesenguzi baravuga ko Nyamirima ari agace gafite akamaro kanini mu rwego rwa gisirikare kubera aho gaherereye hafi y'imihanda n'uduce dukunze kuberamo imirwano n'ibikorwa bya gisirikare. Kugeza ubu nta mubare urashyirwa ahagaragara wabaguye muri iyi mirwano yabaye uyu munsi, ariko amakuru akavuga yuko abatakarije ubuzima muri iyi mirwano ari benshi, ndetse ngo n'abahakomerekeye ni benshi biturutse ku kubaha ngo hakoreshejwe intwaro ziremereye, kandi akaba ngo ari imirwano yari ifite ubukana bukomeye. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze noneho mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu amakuru yamaze kumenyekana no kujya ahagaragara, aravuga yuko ya ndege noneho ibyayo byamaze kumenyekana, indege ya perezida ibyayo byamaze kujya ahagaragara. Biravugwa yuko noneho iyi ndege ngo yaragwatirijwe, ibintu rero bikaba byamaze gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti udukurikiye, ariko mbere yo kwinjira muri iyi nkuru, nyemera nongere nkwibutse ko hano ari ku Ibendera TV. Niba wamaze kuhagera, nyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano cyangwa ukaba usanzwe udukurikira ariko utarakoze subscribe, unyemerere uyu aba ari uwo mwanya wawe, ndashaka munkorere subscribe muri benshi
kandi ni mubikora muraza kuba mugize neza. Reka mbonereho n'umwanya wo gushimira mwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV, mwarakoze cyane. Mu gihugu cy'u Burundi byamaze kumenyekana ko ambasaderi w'iki gihugu yagwatirije impapuro zijyanye n'indege ya perezida. Ikibazo cy'indege ya perezida w'u Burundi imaze imyaka igera ku 10 iparitse Madrid muri Espagne gikomeje gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru nyuma yuko hamenyekanye amakuru avuga ko inyandiko z'ingenzi z'iyi ndege zafashwe n'uwahoze ari ambasaderi w'u Burundi muri Afurika y'Iburengerazuba yitwa Sherifu Aidera Bokumu, usaba ko abanza kwishyurwa amafaranga avuga ko leta imurimo. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Gulfstream G4 ifite nimero 9 UBKB yoherejwe muri Espagne mu mwaka wa 2017 kugira ngo ikorerwe igenzura rya tekinike. Icyo gihe ubutegetsi bw'u Burundi bwari bwahaye Sherifu Edara inshingano zo kuyerekeza no gukurikirana ibikorwa byayo. Amakuru aturuka mu nyandiko za email zijyanye n'igurwa ry'iyo ndege mu mwaka wa 2014 agaragaza izina rya Sherifu Edara mu bantu bakurikiranye icyo gikorwa. Bumwe muri ubwo butumwa bwoherejwe kuri General Alain Guillaume Bunyoni wari ukuriye ibiro bya Perezida Pierre Nkurunziza bwaje kumenyekana. Nk'uko aya makuru abivuga, igihe iyo ndege ngo yageraga ku kibuga cya Cuatro Vientos Madrid muri Espagne, Sherifu Edara yafashe inyandiko zose zayo mbere yo kubimenyesha abayobozi abakuru b'u Burundi. Kuva icyo gihe iyo ndege ngo yakomeje kuguma i Madrid idakora kubera kubura inyandiko ziyemerera kuguruka no kwimurwa. Bivugwa ko uwo wahoze ari umudiplomate yasabye ko yabanza guhabwa amafaranga menshi leta y'u Burundi imurimo mbere yo gusubiza iyo nyandiko. Uretse kuba yari ambasaderi muri Cote d'Ivoire no muri Afurika y'Iburengerazuba, Sherifu Edara yari umuntu wa hafi cyane wa Perezida Pierre Nkurunziza, ndetse ngo yanamukoreraga inshingano zidasanzwe zitigeze zikemberwa uko abyifuza. Mu kwezi kwa Mata mu mwaka ushize mu mwaka ushize ahubwo no kwezi kwa kane muri uyu mwaka, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeye ko ubutegetsi bwe bukomeje kugira ikibazo cyo kubona umuntu ufite inyandiko z'iyo ndege. Yagize ati iyo ndege igomba kuva i Madrid ikajya mu Bwongereza, ntishobora kuva i Madrid idafite inyandiko, kandi ntituri kubasha kubona umuntu uzifite. Aya magambo yakuruye impaka nyinshi cyane ko igihe Perezida Ndayishimiye yageraga ku butegetsi, Sherifu Edara Bokumu yaragifite inshingano nk'uhagarariye u Burundi muri Afurika y'Iburengerazuba. Yaje gukurwa kuri uwo mwanya mu mwaka wa 2022. Hari amakuru avuga ko Perezida Ndayishimiye yaba amufata nk'umutekamutwe cyangwa umuntu utagifitiwe icyizere mu butegetsi buriho. Sherifu Edara azwi cyane muri diplomasi y'u Burundi, akaba kandi umugabo wa Leontine Nzeyimana usanzwe ari ambasaderi w'u Burundi muri Tanzania. Kuri ubu leta y'u Burundi iri hagati y'amahitamo akomeye: kwishyura amafaranga asabwa kugira ngo ibone nyandiko z'iyo ndege cyangwa gukomeza kuyireka iparitse i Madrid. Wibuke kandi nubwo yiparitse, leta y'u Burundi yishyura amafaranga ya parikingi. Ibi rero bikaba bikomeje gutwara amafaranga menshi yo kuyicunga no kuyitaho buri mwaka kuri iki kibuga cy'indege cy'i Madrid muri Espagne. Bakunzi ba Ibendera TV, mu gihe rero iby'indege bikomeje gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru, ni mu nyemerere noneho
tongere dukubitire Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho twinjire mu nkuru ikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV ahantu muherereye hose, ni munyemerere neza mu ntege amatwi gatoya. Murabizi iyo ngiye kuvuga inkuru ikomeye nk'iyi ngiyi bisaba kuyivuga nitonze. Nta kindi kintu twerekejemo rero, tugiye gutabariza umunyamakuru mugenzi wacu. Mikrofone za Ibendera TV tuzerekeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye gutabariza umunyamakuru witwa Stéphane Shiso maze igihe afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Umuryango mpuzamahanga urengera abanyamakuru, no kuvuga Committee to Protect Journalists, wasabye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurekura byihuse umunyamakuru Stéphane Shiso umaze igihe afunzwe kuva muri Mutarama muri uyu mwaka kugeza uyu munsi. Ibintu bikaba byongeye guteza impaka zikomeye ku bwisanzure bw'itangazamakuru muri iki gihugu. Kavuga ko uyu munyamakuru afunzwe mu buryo butubahirije amategeko. Amakuru avuga ko Stéphane Shiso yatawe muri yombi nyuma yo gukora inkuru yavugaga ku ngaruka z'ikorwa ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ikorwa ry'isuri mu bice bya aho Katanga. Nyuma yo gufatwa ngo yajyanywe Kinshasa mu buryo butavuzweho rumwe, ibintu byatumye imiryango y'abanyamakuru n'abahagarariye uburenganzira bwa muntu itangira kwamagana icyo gikorwa. Uyu muryango CPJ wavuze ko ifungwa rya Stéphane ari ikimenyetso gihangayikishije ku bwisanzure bw'itangazamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Isaba ko arekurwa nta yandi mananiza, kandi ko abanyamakuru bakwiye gukora akazi kabo batikanga no gutabwa muri yombi cyangwa gutotezwa. Hari amakuru avuga ko mbere yo kujyanwa Kinshasa uyu munyamakuru Stéphane yaba yarabanje gufungirwa mu kigo cya gisirikare cya Kimbembe i Lubumbashi. Ibintu byavuzweho cyane n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri Kongo UNPC cyamaganye uburyo yafashwemo, rivuga ko abwarenze ku mategeko n'uburenganzira bwe nk'umunyamakuru. Iyi nkuru yakomeje guteza impaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bamwe bavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gushyira igitutu ku banyamakuru n'abavuga bitagenda neza muri leta ya Kinshasa, cyane muri ibi bihe igihugu kiri mu bibazo bikomeye bya politiki n'umutekano. Ku rundi ruhande hari abashyigikiye ubutegetsi bavuga ko inzego z'umutekano zifite uburenganzira bwo gukora iperereza ku muntu wese, bakavuga ko ngo bafite uburenganzira bwo gufata uko bashatse ko bakekaho ko ashobora kuba afite aho ahuriye n'ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Gusa kugeza ubu nta makuru arambuye aratangazwa ku byaha Stéphane Shiso akurikiranweho ku mugaragaro. Amezi agiye kwirika ari menshi, uyu munyamakuru mugenzi wacu ari mu gihome, ntagezwa imbere y'ubutabera ngo yiregure, ntihagaragazwa ibyo ashinjwa. Umuryango we ntuzi icyo uwo muntu wabo azira. Umuryango w'abanyamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibazi icyo azira. Natwe hano ku Ibendera TV ntituzi icyo azira, ni nayo mpamvu tumutabarije. Abasesenguzi baravuga ko kuba imiryango mpuzamahanga nka CPJ ikomeje gushyira igitutu kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora ngo kongera kurema ikibazo cy'isura mbi igihugu gifite mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ariko n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Kugeza ubu rero tukaba dutabariza uyu mugenzi wacu ngo niba hari ibyo akurikiranwaho abimenyekane, agezwe imbere y'ubutabera, ariko niba nta bindi havanwaho amananizwa bamurekure. Nibyo byiza kandi nibyo biri mu kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru. Ndakubwira yuko turi mu makuru hano ku Ibendera TV. Abantu mwese mudukurikiye ndabashimira. Niba unkurikiye uyu mwanya nyemerera like yawe
ndayikeneye abantu mwese mudukurikiye, like zanyu ndazikeneye, munkorere like. Abantu mwese mudukurikiye ari ubwa mbere cyangwa mutari mwarakora subscribe, musanzwe mudukurikira, subscribe yanyu namwe ndayikeneye. Twerekeje mu gihugu cya Nigeria. Uyu mugabo mureba yahoze ari ministre muri iki gihugu cya Nigeria. Uyu rero akaba amaze gukatirwa imyaka 75 yose y'igifungo. Kuri uyu wa gatatu ni ku munsi w'ejo tariki 13 Gicurasi muri uyu mwaka, urukiko rwo muri Nigeria rwakatiye wahoze ari ministre w'ingufu Saleh Mamani igifungo cy'imyaka 75 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kunyereza miliyari 33.8 z'amanayira, no kuvuga miliyoni 24.71 z'idolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko ikigo gishinzwe kurwanya ruswa cy'igihugu cyemeza ko ari igihano kidasanzwe ku bayobozi bamunzwe na ruswa kibitangaza, umucamanza James Omontosho wo mu rukiko rukuru rwa Abuja yakatiye Mamani nyuma yo kumuhamya ibyaha byose 12 yarezwe na komisiyo ishinzwe kurwanya ibyaha by'imari muri iki gihugu, nkuko n'ubundi babitangaje mu nyandiko yashyizwe kuri X. Uyu mugabo Mamani ashinjwa icyaha cyo kunyereza miliyari 33.8 z'amanayira binyuze mu masosiyete yigenga amafaranga. Abashinjacyaha bavuze ko yavuye mu bikorwa binyuranije n'amategeko bifitanye isano n'imishinga y'amashanyarazi yatewe inkunga na Leta, irimo inganda zikora amashanyarazi za Mambira na Zungeru. Mamani w'imyaka 68 wabaye ministre w'ingufu mu mwaka w'ibihumbi 2019 yakatiwe adahari hakurikijwe amategeko. Urukiko rwategetse inzego z'umutekano zo muri Nigeria ndetse n'amahanga gufata Mamani no kumushyikiriza inzego zishinzwe amagereza kugira ngo arangize igihano cye. Uribaza ngo uyu iki gihano azakirangiza? Ubu afite imyaka 68, yakatiwe imyaka 75, none azagira imyaka 200 se? Nibyo kwibazwaho, ariko kandi ni inkuru ikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero twerekeje ku musozo w'aya makuru. Ndeka munyemerere mbashimire abantu mwese mwadukurikiye, n'ukuri ndabashimiye mbivanye ku mutima. Ngashimira cyane by'umwihariko wakoze like, ngashimira cyane by'umwihariko wakoze subscribe. Hanyuma uwitwa Bikorimana Xavier turagushimiye cyane, watweretse ko udukurikiye. Hanyuma namwe mwese mwadukurikiye muri aya makuru ndabashimiye. Mukomeze kugira umugoroba mwiza, Imana ibane namwe, ikomeze kubarinda. Njye nitwa Mukada. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza. Bye, ciao ciao.